twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho indi nkuru yacu hano isekeje cyane yuko abagore ndetse n'abakobwa muri Amerika ubu ngubu batarimo kwemerera abakunzi babo ko batera akabariro. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakomeje imyigaragambyo yiganjemo abagore n'abakobwa bamagana itegeko ribabuza gukuramo inda. Imyigaragambyo bayijyanye no mu buriri. Mu minsi ishize leta ya Alabama yatoye itegeko ritari risanzwe ribuza gukuramo inda ku mpamvu yindi yose uretse ishyira ubuzima bwite mu kaga gusa. Ni itegeko ryishimiwe na bamwe. Iri tegeko ariko ryarakaje abagore n'abakobwa benshi basanzwe babyemerewe. Bahise batangira imyigaragambyo mu mihanda n'imbere y'inyubako z'ubutegetsi. Imyigaragambyo mishya yo iratangaje cyane kuko ubu abagore n'abakobwa benshi bo muri Amerika batari kwemerera abakunzi babo ko bakora imibonano mpuzabitsina. Ibi byateje impaka no kwibaza. Bamwe baravuga ko ari uburyo buhejeje inguni mu kugaragaza imbaraga z'abagore, abandi bakavuga ko ari uburyo bwiza bwo kwerekana ko bashoboye kugenzura imibiri yabo. Ngaho nguko rero namwe nimwiyumvire. Ni inkuru dukesha BBC. Nawe wakwibaza nawe nyine aho ibintu isi igeze, aho ikibazo kiba runaka kigatangira kikagera no mu nzu, kigatangirira kuri leta, cyava kuri leta kikajya mu ntara, mbese kikamanuka kigageza no ku rugo, aho umugore n'umugabo baba batakirimo kubyumva kimwe. Kora subscribe niba utari wayikora kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo ndetse n'udukuru dusekeje ndetse n'andi makuru atandukanye. N'ahandi wayakura atari ahangaha.